Mu gihe igihugu cy'Ubushinwa kigaragara nk'igishyira imbaraga nyinshi ku mugabane wa Afurika, haba mu bijyanye n'ingufu, ubukungu n'ibindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko nazo ziticaye ubusa. Ibi biravugwa n'umuhuzabikorwa w'inama y'umutekano w'igihugu mu by'umutekano muri Perezidansi ya Amerika, John Kirby. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, uyu muyobozi avuga ko Amerika ikomeje kubaka umubano wayo na Afurika hibandwa ku bufatanye mu bya gisirikare ndetse n'ingendo z'abayobozi bakuru ku mugabane wa Afurika muri uyu mwaka. Ntekereza ko ku bijyanye na Afurika muzakomeza kutubona dushyiraho imbaraga zacu zose. Tumaze gutera intambwe ishimishije bivuye mu masezerano twiyemeje mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika, kandi hari abayobozi bo mu nzego nkuru za Leta y'Amerika bagera kuri 17 basuye Afurika. Nizeye ko ibyo biganiro byo ku rwego rwo hejuru bizakomeza. John Kirby avugana n'Ijwi ry'Amerika yavuze ku bijyanye n'ibihano Amerika yafatiye abantu bamwe na bamwe bo mu bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika birangwamo imvururu nka Kongo na Sudani. Uretse ibi kandi, Perezida wa Amerika Joe Biden aherutse kwambura ibihugu birimo Repubulika ya Centrafrica, Gabon, Niger na Uganda uburenganzira bwo gucuruzanya na Amerika binyuze mu mugambi wa AGOA. Well, first of all, these actions were taken, these economic actions you're talking about, were mbere na mbere ibikorwa turimo gukora, ibikorwa by'ubukungu muvuga bigamije kwerekana ko duhangayikishijwe cyane no kubikora ku buryo bugaragara kuri bimwe mu bikorwa byakozwe na bamwe mu bayobozi bo muri ibyo bihugu. Ntaho bihuriye no kugerageza guhangana n'Ubushinwa. Ni ugushyira imbere politiki yacu y'ububanyi n'amahanga, twibanda cyane ku burenganzira bwa kiremwamuntu no gukora icyo tubona gikwiriye, tugaragaza neza ibyo dushaka n'ibyo tudashaka gushyigikira. Dufite n'izindi gahunda ntashobora gutangaza nonaha, ariko ntabwo ari ku Bushinwa. Ibi bihugu nibyo bikwiye kwihitiramo umubano bishaka kubana na Amerika cyangwa n'Ubushinwa. Ibyo nibo babifitemo uruhare. Twishimiye gusa ko dufitanye umubano mwiza n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Dushimishijwe kandi no kuba dufata ingamba nyazo zo guha ibihugu byo muri Afurika n'abayobozi babyo uburyo bw'ingengo y'imari iciye mu mucyo, ibibafasha kugira ubuzima bwiza n'ibibafasha mu kutishora mu madeni. Tugiye gukomeza gukora, twubahiriza imihigo twemeranyijwe mu nama y'abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika, dutanga amahirwe yo kuzamura ibikorwa remezo, iterambere n'ishoramari. Tuzakomeza kandi gushyira amafaranga yacu aho tubona dukwiye guharanira amahame n'indangagaciro dusangiye. Kirby yashimangiye ko Perezida wa Amerika Joe Biden n'ubuyobozi bwe bazakomeza kunga ubumwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika muri uyu mwaka dutangiye.